الله تعالى الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجبوتي دمانتنا نسوا سلامه. قبوتي مرة فايكل تنتون سلامتي وكسنتافه. أن أساكو فيديو كحلمي إدولا يا أبا هبلي. دبن كينك عضو مويا كينك عضو جرابتي هذا سبحان الله آخر الزمن كنمي ويدولا كوتا يقول ما طوح وين واحد يسوف لسان والده ولا لا الواحد وين وضيال قالك يا عدادي تيمي عدادي أو بين كهالديا بين كوفية سني نبي بوسيتا عمامة بوسيتا سجود باكوتالا منافقا ودك هستا صدحي عفرت كاسو نضاد أمدي نلاشا النار كغدقي أيو ولي تاغيريا أنو كارتي هبل بانهي كارتي هبل ادانهي نبدا تاغير سنهي ورنبدا تاغير سنتهي مديرتي لفتا يرو كوتوري منافق ودك هستا إيا تاغير سنتهي أنو وكارتي هيدولا أيو ووعدي أنو وغيرك حيو يانما ديرابا له ورسانا تمام منافق سيني حلا فلك التردين وحن كوخري سحليت ولا وحن كوخري les deux communautés les plus bêtes que j'ai vues depuis 43 ans وعيسى يعفر لبدا communauté est ugu daran est ugu عقل daran est ugu dandansan aan arkay وعيسى يعفر إلا إنك فهمي له إلا إنك ديكتاتور بيسكتوا القاضي كر الله يصدق عفرت الصندوق ما هي يسكتوا القاضي كر الله ما نجايا ودان لماذا دوين ودان لماذا دوين ما تدلير جسيارة أسرة كمان ما فاتي سيدة ديكتاتورية دا أيوري لهاين عيال كوجي بدكلاها كمان يا مضياش markaanay sujuud ku taala oo iska ka dhigaya nin ilaahay ka cabsada salliga nabigu ku bilaaraya waliba bismillah alhamdulillah tarawih salatu wassalam ala wuxuu afka ka leeyahay iyo qalbiga waxa ku jira ismale marka odayaasha waxa ka leeyahay wallahi min an-nar bati ahlu an-nar bati gabigiinuba munaafiq umad sida u galaya odayga ma garateen taageeraya min an-nar batay إلهي يطوبت كان تمام منافقت يبدأ يدلتو والله العظيم جهنم يدلتو جهنم وهو يلي فنقعكو كنا نو يلي فنقعكو كنا إلهي يوصل مغرى إلهي كعب صدى إلهي ونعركيا والسميع والبصير وعليم أفكن وحا كل دين هي قلبي جينا وحا كجرة اسمه مركا وحا كل يانو وضياشا وحبا صلاة مركا جلسان الله أكبر أولينا c'est pas la peine de dire يلي نما مرحنا صلاة سلطان وحدي إسماعيل عمر نما دحي كا صلاة با إساقو سجودة إلهي با وينها أورنيني وحاتره من نشرة إيو شيء أكبر إسماعيل عمر با وين ده صلاة دينا كل عدة أو إساقو سجودة منافقين باتين تيليك أتكسوا بعدين هو يوين با أويا همين كده وين حافظي فؤاد يوسف علي حاسكي سنت الله دحي يا عيال كلا جرا إذنكم وحى عركيا يا ولي بالليل من نشرة أو ولي بالصوت تاجتين أو إندعتين أو دفاع سين منافقة مركا دين تانا يستين وادين تي دوميسا كفاد يوسف علي حري عسكر جدته لوكسو جمين كي عدل هيت كايدا لو يدم هيت تبلي ومن هيت وين كي تبليني ما ديني اللي تون يوريش هو ما إسلامين نور ستان هو واحد يوريش لا إله إلا الله سينكي ما لا إله إلا الله نوريساي نانو نفهم فنم أفهموا أين هو كون نوريساي ما صلاة يبتانم ما قرآن يتخرين ما الذكر يبتانم إمامة اللي تونو ديرابا كهيتان أكوفيت لكو أسبتا كهيتان ما هنكي منافقين كنتون مراتك سيدي حسنة تبع رودا مكسوكتين سيني $8 مراتك سيدي حسنة أبع رودا مكسوكتين على اعتبارها كرسي تبلين سيني وإليك واحد صدق يا فتى صنبوك وضيك كرسيك كوهي
noloshati diintaada haysatiin noo macnay anag diinaad haysatiinna ma jirto milladaad haysatiinna ma jirte 43 sannadood baad odayga hoos joogtaan oo ad xajinaysaan munaafiqaas tuuga ummadoo dhan dhibay qolo yani qolo uu rooyahay ma jirto reerkiisa iyo jeebkiisa wuxuu ahayn marka waxaan dhiga leeyahay walaalayaal waxa weeyaan dhalinyartaan la hadlaya waad fahmaysaan maanta way joogtaa video horena waan ku yidhi war dib ha u noqonina lama jooga maanta waqtigii dib loo noqonaya lama joogo caalamkoo dhan baa ni arkaya meel niniga arkeen ma jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala hubka maanta uu ina cumar ka cabsoodo waa facebook weeyaan habeenkii kama seexdo qori inuu ka cabsoodo hamoodina facebook buu ka cabsoodaa naftaa ka baxsan habeenkii ma seexdo reerkiisoo dhan habeenkii ma seexdaan marka walaalayaal waxaan dhiga leeyahay waxa weeyaan war waqtigii maanta uu joogaaye walaalahayow dib ha u noqonina taasi waa taa weyn ta kale waxaan hambalyeenayaa sheekh cabdiraxmaan barkat good ilaahay cimrigaaga ha barakeeyo ilaahay wax alliya waxaad gacanta ku dhigtid oo dhan ilaahay ha kuu barakeeyo reerkaagana ha kuu barakeeyo cimrigaagana ha barakeeyo cadowgaagana rabbulcaalamiinka kaaga filan caalim baa tahay videogaa shalay soo dhigtay wallaahi uu taabtay wallaahi alcadiim culamada runtaadu sheegta waa run waxaan culamo maaha afartan joogta masaajidda dhex joogta culamo maaha waa culamo jeeb weeyaan waa culamo jeebkoogay ka shaqeeyaan qadaadiic bay ku shaqeeyaan qabyaalad bay ku shaqeeyaan been bay ku shaqeeyaan laa xawla walaa quwata illa billahi alcaliy xaggee laga maraya ilaahi subxaanahu wa tacaala yowma laa tanfacu maalun walaa banuun ilaa man cata allahu biqalbi saliim xaggee la maraya maalintaas maalintay lacagi waxba tareen awlaaddu waxba tareen qabyaaladii waxba tareen beentu waxba tareen munaafiqnimadu waxba tareen uu rabbulcaalamiinka horteeda joogtid maxaa odhan culamadan aamusan baan sheegaya maxaa odhan waad aamusan tahay marxaba maxaa la aamusan tahay waa dantaada ka raac xaafadda jaarkaagaa gubati haddaad tidhaahid war waxba igama gelin aniga dabku adiga kuma soo gaadhayo tama giraa away kog xugaanee tambur xararahayto cadiid anu taamadaba yutaqii ajara kooma gufta saasdaamayn masaajidaad ku dhex jirtaan waa wada aamusantiin waan garananaa waxaa la aamusantiin waa qabyaalad waa lacag waa munaafiqnimo waa been marka sheekha waxaa ka leeyahay sheekh cabdiraxmaan barkat good ilaahay cimrigaaga ha barakeeyo ilaahay cadowgaagana ha jabiyo insha allahu tacaala guushuna way dhowdahay wayba joogtaaba guushu way joogtaa waxaa kaloo la hadlayaa jaamacadhago laa ilaaha illa allah maxamad rasuulullah jaamacadhago affaire Borel Bamos affaire que Fouad tu crois que c'est l'affaire Borel on a vu que tu as fait un bon discours sur mesure devant la radio-télévision du dictateur. Nous on va pas dire radio-télévision de Djibouti parce que c'est une radio-télévision du dictateur. Tu as mis un beau discours. Moi, je te demande une question. L'homme à l'oreille de l'éléphant, écoute-moi. Je te demande une seule question. Ce code pénal que tu es en train de lire, ça ne fonctionne pas pour Wahid. Ça ne fonctionne pas pour ce dictateur. Ça ne fonctionne pas pour ces gens qui sont en train de piller le pays. Ça ne fonctionne pas pour ces gens qui sont en train de faire régner la corruption depuis 43 ans. Ça ne fonctionne pas pour ces gens qui sont en train de faire l'injustice. Ça ne fonctionne pas pour ces gens qui sont en train de créer l'inégalité. Ça ne fonctionne pas pour ces gens qui sont en train de tuer la paix. Ça ne fonctionne pas pour ces gens qui sont en train de faire favoriser le tribalisme. Je parle à toi, l'homme aux oreilles de l'éléphant. Ce code pénal que tu es en train de me lire, ça fonctionne le jour que tu vois que le pouvoir est en train de chuter. C'est ce jour-là que ce code pénal fonctionne. Tu vas mal mourir. Tu vas mal mourir. Et moi, je te dis un truc. L'affaire de Fouad, ce n'est pas seulement une affaire de Fouad. Cette affaire, c'est l'affaire de toute la République de Djibouti. Toute la République de Djibouti. Si tu dois condamner, si tu dois faire, si ce code pénal
doit fonctionner, tu vas condamner toute la République de Djibouti. Parce que toute la République de Djibouti, aujourd'hui, on est unis. On est unis, on est des vrais Djiboutiens. Et vous allez voir tous, Wallah al-Adim, vous allez quitter ce régime. Vous allez le quitter ce régime. Et ce n'est pas loin. C'est sûr et certain. Donc je dis à tous les Djiboutiens, que ce soit des jeunes, que ce soit les mères, que ce soit les parents, que ce soit les hommes. Bon, d'ailleurs, je ne parle même pas de vieux qui sont vendus. Je ne vais même pas parler avec ces vieux qui sont vendus. Je parle avec les vrais vieux qui ont la foi, qui ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il est temps. Qu'il est temps de faire chuter ce régime. Qu'il est temps de libérer notre pays. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.